Assalamualaikum dan hai semua, nama kami Syed Ashraf Idris, your host untuk Kelakar Belia Podcast, Sarawak Youth Focus Podcast for Real Issues, diimbak oleh iBrandium dan Azam Sarawak. As always, I'm joined by my co-host. Hi, I'm Anis Bungan. Hi Anis. Hi Ash. We're back in this studio minggu tu, and I think we took a quick short break daripada episod-episod yang lepas lah, sebab mungkin perayaan Gawai hari lah, and then kita pun we wanted to take a quick break, don't we? Yes. Then, How was your Gawai? Good. Actually no, quite boring lah sebenarnya. Saya dah pergi sini. Tak? Oh, tu sama juga lah. Yeah. Went to Zeus. That's pretty Gawai-ish. Ya, mana? Yeah. Celebrate hari perayaan kat Zeus kini dah jadi trend. Betul. Kayak pergi mall, gini wayang. Nah. We're in the World Cup season right now. So, Who are you supporting? kami ada left wing sikit lah. Kita Europe kah? No, actually, I'm team Morocco. Oh. Maghribi. Oh, sidak ni ya tu. The African. Oh. North African. How about you? I will go with Japan. Actually, Japan's a good shout. I Yes, like I'll Japan. go with They Japan. look solid, kacak timnya. Yes. Or We- Iran. Oh, Iran, yeah. Interesting. Nobody is going for apa nama tim nak sikit, Curacao. Ya pun interesting nama timnya, Curacao. Curacao? They're I think Latin American or Spanish, I don't know. Somewhere in that region. Could be wrong. But siapa-siapa yang dah nangga dengan subscribe podcast, thank you so much. We're available everywhere on Apple Music, Spotify, you name it lah. On YouTube pun ada juga. Jadi if you'd like to be featured kat podcast tu, kita boleh drop a comment. We're everywhere, Threads, TikTok lah, macam-macam lah. Even kami dah lost count dah, sini dah kita. Dekat thread lah, paling selalu trending gini. Selain kamu ada, dekat Thread. Oh, dekat thread. Dekat Thread ni ada sekarang. Lalu Sarawakin. Dekat thread, okay? Dekat thread. Right. So, as you can see, it's just me and Anis this Yes, week because dengan cushion baik dua. betul lah, guess kami orang cushion tu. So we're actually gonna be delving into something that I think sangat relevant lah dengan especially rakyat Sarawak and also belia-belia kini tu. But before we start lah, where are we now, Anis, when it comes to kita pun pembangunan ataupun kata orang infrastruktur kita? Kita berjalan di pasar tak nangga, ART dah boleh jadi dah tau. Dah kacak, dah ada kaki. Kami, main road kami ialah Semahan Expressway. Yep, we all know that. Sia mek nangga mek boleh rasa dalam 75% dah jadi jaya ART. And kami nang boleh kata orang yang boleh kata hari-hari nangga ada perubahan dekat jalan raya Semahan lah. Kecuali jamnya memang makin jam lah. Jamnya kita pakai Air Borneo pun si lepas je. Benar. Kami tahu lah jalan kaki belum tentu je dapat sampai ke destinasi. Okay, jalan kaki memang saya akan sampai. Ya, disclaimer kami orang lah. Kita nak pada pakai kereta pun si sampai sebenarnya. Pakai kaki. Memandangkan mek dua ajak yang adalah episod hari tu. Kami maukah disclaimer, kami bukan guest tetap setiap minggu. Ada orang komen lagi nanya, Anis tu adalah guest kan? Sebenarnya si. Ini Kami adalah guest untuk ibarat episod guest 1 sampai 10 ya. Lepas episod 10 saya dah lagi. Kami nak shock habis nangga dekat live. Bukannya guest tetap kah ya? But it's good to have feedback because then we know how we can improve, right? Yes. So, tapi on rasa entitled sikit lah guest tetap. Kami bawa nak add on sikit juga. Ada orang nanya dia, tahun 2 tu malah berjanji ke baju. We never planned our outfits. Yang keluar tadi tu nampak macam tu. So kami on team MCR minggu tu. My Chemical Romance, guys. Yes. I never listen any of their song. She's too young, guys. Sorry. Yes. And Gen Z, but always a step ahead actually, because Anisto is someone who can give me some facts. So can you please share with me something interesting this week? Okay, so macam kita orang nangga dekat social media kan, our audience kita nang tahu kini our development and facilities pun advancement and initiative is getting there dah rapid dah macam mau pergi ke arah negeri maju lah. Kita memang dah negeri maju dah, cuma kita perlu buktikan melalui our facilities pun perkembangan. So, kita baru-baru tu ada Air Borneo kan? Air Borneo. Tak dah pernah naik? Yes, I have actually. What's your feedback? Sama aja, saya dah kacang nak belon lah. But, you know, it's... Nasi Makkah?
Nasi lemak juga kah? Nasi lemak, I didn't try the food to be honest, but I was expecting ada kacang lah. Saya dah. Kacang kuda pun saya dah. Aeronio kacang kuda mau ada. Lepas kita pun ada ekonomi hidrogen, which also include yang kita orang nanggar dekat pasar kini ada bus hydrogen. Yes. And other than that, what do you know about ekonomi hydrogen? Not much actually. Maybe you can enlighten me, because kami, I don't know. I've seen the word hydrogen for the past 10 years. Tapi kami rasa yang kami boleh link hydrogennya is probably like bus. Ejak sampai tahu. Banyak lagi sebenarnya. Memang banyak lagi. Yeah, Kita it's a boleh lot pergi try to study about ekonomi hydrogen, tapi satu gig yang lebih significant is kita mau jadikan Sarawak as a pangkalan untuk AI. So That's right. when we have AI data center dekat situ, hydrogen pun source is very important untuk menyejukkan data center lah. Yeah. And other than that, we have a lot more, tapi daripada I misleading share with you about the information, maybe we will pass that later on. Okay, AI. Lepas paling baru-baru tu ialah memang macam biasalah ART. And also lambakan bas-bas pink yang telah pun banyak berlega-lega di bandar kita. Kita dah stokin kami tak? Yes. Just this color. Tapi kan Ash, there's always tapi on this advancement. There's always people who criticize this initiative. What do you think? Are we actually ready to be modern? I think criticism is good. Kami rasa berdaya patut wujud lah. Criticism comes in many forms. Sometimes constructive criticism is good for building character. But then you have the dismissive pun comments yang boleh atau orang mata semangat sikit, in a way condescending juga. Jadi benda yang mendatangkan faedah lah for me. So there's benda yang sangat prevalent lah when it comes to criticism and stuff. Then coming back to macam ni perception, kayak tu I'm gonna scale it down sikit towards orang topik kita lah, tema kita itu lah. And they gave us a line here, but I just wanna probably polahnya a bit more spicy or inducing lah. Okay. If we get world-class facilities in and around kita di Sarawak tu, are we truly ready? And do we actually have that sort of mindset to be first world? Ya adalah tema ataupun topik hari itu. Betul. Yes. Sebelum kita pergi ke facilities yang jauh lebih advance, kita ambil facilities yang paling basic dalam masyarakat kita. Jamban. Ibu pergi jauh, jamban Viva. Okey, bukan nak nganok Viva pun cleaner. Macam ya apa? Siapa lah makan jamban Viva ya? Awak juga nak. Awak ada si flash jamban lepas pakai. That's in general lah. Yeah, that's very general. I mean, even zaman sekolah dulu pun dah Literally. It starts from there actually. Yes. Banyak malah aja temu kuih dalam jambannya. And then you this kind of thing goes a long way lah. Yeah. There are a lot of factors basically. Dulu di sekolah ada si nama tak dalam jamban sekolah? Okay, jamban sekolah kami selalu nanggar orang lukis gambar pelik-pelik lah. Oh, ya zaman laki lah. Siapa disebut, kami sekolah laki. Siapa perempuan sekolah kami. Kecuali cikgu perempuan lah. I see. Banyak benda yang agak art juga lah dalam jamban tapi siapa dikelakar lah di depan kamera tu. Oh, nya mural lah. Yes. Ada art berat lah gitu. Art berat. Yes. Mun zaman perempuan banyak ke resit lah. Resit keganasan minda. Sini sekolah dia pergi kita lah. Si benar dengar orang receipt. Ya, kata kiasan yang Receiptnya lah. Receipt kiasan minda. Mun kau kacak sikit dari orang lain, dah nama kau dekat jamban. Receipt SK hardware, belum bayar. Macamnya bah. So dari siapa sebenarnya kita dah nangga how upbringing shape you in the future. Yeah. Where mun kita orang pernah berada di dalam zaman di mana vandalism tu normal dan bermula daripada tandas sekolah, meja sekolah, kerusi sekolah, tempat nak nunggu bas station sekolah. Mun dia pun awak rosakkan, apatah lagi
perkara-perkara ataupun barang-barang yang jauh lebih advance pada masa akan datang. You know, we spoke about the World Cup tadi nak awal. Yeah. Do you notice Japanese fans? You know what happens after a football match? Dan dia kutip sampah. Betul. The civic mindedness-nya, awareness-nya, that is world-class mentality. Yes, Contoh yes. lah. Contoh je. Yeah. Tapi I can say there are few things that I'm very proud as orang Sarawak. Ialah waterfront bersih. Kecuali sungainya lah. Sungainya ada sampah sikit. wah, banyak boyak atas lah. Oh, kini dah ada 3 ekor boyak oh. Dah 6 dah. Dah 6. Sikutnya ada dalam studio tu. Ya, tengah senyum Nangga kita belakang. Okay. Nak ni wajah hijau, wajah biru. Cik Waju saya duduk belakang kamera tu. Okay, fine. Alright. So, dari siapa kita dah nangga sebenarnya bila ada binatang buas masuk ke kawasan yang ramai masyarakat ataupun orang yang hidup dekat kawasannya, kita pun ekosistem sebenarnya dah tercemar. Needs attention. Ya, needs attention lah. Mungkin dari segi rantaian makanan dah berubah. Betul. Lepasnya mungkin ada orang pergi sengaja memindahkan binatang-binatang tu ke kawasan yang macamnya. Ya pun behavior is worrying. You know? Tapi I do question why is it that some lapis masyarakat tu nya pandai maintain ataupun nya pun maintenance yang kacak lah compared to, not to say kita, but just in general lah, Malaysia ataupun Malaysians lah. Kami rasa it's also a very obvious observation bila kita pergi travel. You notice their public spaces are a bit more cleaner. Kita bersih lah, I do not deny that. Kuching agak bersih actually. It's just when you do go outside, kita experience like, I don't know, basic public park naknya ataupun general buildings lah. Catnya saya dah luntur rupa, dia pandai jaga. Like kita akan sentiasa ada cleaner. That's my point. I think juga mencerminkan tahap kematangan lah antara masyarakat kita tu. So I guess I'm throwing it to you now. If you've seen like places like this before, pernah sih kita jumpa like simplu luar Malaysia, luar Kuching. Have you ever encountered benda macam someone yang ada kesedaran yang I need to jaga maintenance? I'll give you a good example lah. Selalu kita nangga ni kampung, bila jangan emas rumah nang sampai parit dikorek apa semua. Kini pada aku si motor-motor apa. Benda macamnya, if I'm being honest, si banyak lagi lah kesedaran di antara miak-miak kita tu. Yeah, tapi based on your question just now kan, tempat yang kita nangga bersih ya, usually munnya ada ada simbolik tertentu lah. Contoh simbolik keagamaan. Right. Tempat yang bersimbolik keagamaan biasanya jauh lebih bersih, and people lah feel macam rasa berdosa lah nak mengotorkan tempatnya, dan opportunity-nya to create pahala banyak dekat sia. Ya pun dah dalam topik mentality sebenarnya, because nya memang terang lagi bersuluh, there's like a sin and also there's like a pahala over there. But what about public pun public pun barang zaman dulu tua bunyi. I know when we were growing up, kita ada public phone. Okay. Public phone tu nang favorite orang lah. Antara gagang yang cabut, kabel yang hilang stok sini, ada aja nombor boy, nombor telefon boy, ada gambar boy, gambar bapak boy. So again, benda macamnya, since kita dah ada lagi public phones, you know, these days kita ada benda-benda lain lah. For example, dekat konsert besar, dekat waterfront, dekat whatever lah tak mesti dengan plastik, bekas makan. Ada juga yang pick up, but there's still a certain mindset. Yes. And I think we can get more into it, Kato, because we have a lot more to share. Benar. And we're going to be right back after this. Okay, Anis, we sort of talked about mentality and also kemajuan. Yeah. Contoh besar lah, jambatan nak baru ya. Oh, jambatan Batang Lupa. Shortcut pergi ke Sibo nak. Tuisos Buyo lah. Yes. Yalah. Dah naik belum? Belum lagi. Yeah, same here.
we have like this segment tu lah, kami orang kind of baca komen-komen yang kami orang dah jumpa online pasal Jabatan Lupa tu, because kami rasa topik tu agak broad and yang menarik dalam masa sama, yang boleh pedas, yang boleh bingit. So maybe we can start. Anis akan baca something lah. Maybe you can start it off dulu. So our audience, kami dua mau randomly namakan segmen tu sebagai segmen nerit, whereby kami orang akan baca komen-komen yang ada dekat mana-mana platform social media. Tapi mungkin kita suka segmen tu, untuk next episode boleh komen lah. Boleh komen, ni tahu kami orang boleh jadikan tu sebagai Kelakar segmen. Belia Nerit. Yes, segmen tetap kami orang. Kelakar Nerit, macam-macam lah, letak lah. So dekat situ kami ada thread yang mendapat 22.7k views, di mana yang komen tentang Jabatan Lupa, ada orang berjual. Okay, yang ambil gambar dan yang post dekat thread yang ada. For real lah, bolehkah berjual situ yang ada? Mengganggu flow jalan bah. Kak ya sampah lah banyak mengarai oi. Nang sipat nangga benda cantik sikit lah kita tok ke. Lalu nak berjual. Tok bukan soal tutup periuk nasi Tok soal keselamatan pengguna jalan raya. Soal kebersihan Jabatan Lupa yang baru 2 minggu dibuka ke publik. Pastinya kah location Jabatan Lupa. Okay, komen dekat dalam post tu. Yang paling tinggi view-nya, komennya berbunyi, masa inilah we need pemandu mabuk strike terus. Nah, brutal. I like. Yeah. 8 out of 10. 8 of 10. Okay, bagus kita rate komen-komen pas tu. Yeah, I found one tu. Okay, Itu biasa lah. Okay. Itu pasal Jabatan Lupa juga. Okay. Lepak juga. Uras jangan cerdak gila, ditinggal lagi aja. Bukan, dah di BKU, MBKS, atau MPP. Tukang cleaner nak atas tu, nak muti tekeh kita orang. Ya, Rabi tekeh lah. Tekeh. Oh lah. Jadi bila teranggar the first comment, ada orang replies tu. Facility first class, mentality third class. Wow. Merik malu orang Sarawak. Wow. Pun ada juga similar comment yang macamnya dekat post tu. Yang ada LMAO, this next level third world mentality NGL. The canopy and at the bridge's shoulder. Pasal emoji tengkorak. 3 likes. I rate this 9%. Sikit tu pun best juga. Adeh ni reply ke lah. Tok lah kelak orang padah mindset sampah. Manas. Bunuh orang padah kucing bersih, jangan bangga gila. Sebab di UKU yang mula kerja laju. Munsik kah? Macam tu lah. There we go. Pasal ada juga yang madah. Kelak diingkah tol. Lalu jadi kita tu. Kelak sensor nak ya. Stika tol. So, mesti mau privatize kerja pembersihan. Jabatannya sama-sama lah kita jaga. Nak nasi boleh pola sebab safety reason patuhi je lah. Lelah Premier initiate model bangsa Sarawak berpendidikan dan bertamadun. Yalah, jangan ngarap kaunsil aja. Besar Sarawak tu pok. I'm laughing because this is my favorite comment. Masa tak win gila lah. Okay. Aku dengan bapak aku singgah sia. 6.45 PM. Bapak aku tu nosnya bloknya demam. Sekali limpas jembatan bau lesin. Aduh, tidak benar. Pakai balit ferry. Punya hidung blok boleh hidup bau lesin nang problem. Kita orang kemes ya kah? Boleh ke sebut perkataan kemeh? Si tahulah, kencing. Sebagai janji. And then, you know, all of this yang kami orang bacakan to you guys, it's good feedback sebenarnya. Yes. In a sense where this is where we are at. Realitinya, kita masih on a level yang kata orang, we have to accept it lah. Like it or not, kita masih ada benda-benda macam tu. And I guess it's something that we cannot change right now. Betul. But it has to change sebenarnya. Sebab jambatan belum umur 2 bulan lagi. And baru
kata orang berapa minggu baru tu. Baru masuk sebulan lah umurnya. Dah macam-macam tu mu. Dah berjual, ada orang nak terjun dari jembatan lah. Oh, nang benar. Ada tunggu mula konsert di atasnya. Oh. Ya. So kena segmen tu namanya segmen nerit. Kami orang nak baca komen-komen nerit macam tu untuk bagi tahu kita orang yang ada orang yang care tentang jambatannya. Ya, tapi caranya nego macam tu. Macam tu pusing berkesan untuk memberi pengajaran cara pagi untuk mendidik sama-sama kita untuk belajar menerima kemajuan macam tu. Lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Ya, speaking of luar bandar nak, kita pernah pakai Pen Borneo. Pernah. Ya. One thing kami selalu notice, bus stop Pen Borneo is almost always penuh. Sebelumlah pada apa, nang tahu ada botol lah. Botol, ada plastik. bekas makan, dah buruk apa semua. This needs to stop, guys. Because if we are going to show first world, mentality, it has to start from benda kecil macam ni. Something as kadang-kadang kita langgar uras pijaya pun you have to pick it up. Yep. So there's that for me. Ya. Macam ngambil di Semahan sia. Di Semahan malah nyebut Semahan tu. Kami orang ada taman taman kota Semahan, Desa Ilmu. Kasi lama lagi Semahan mak bola Bollywood. Okay. Dekat area ferry juga lah Bollywood dia. Okay. Bollywood dia bukannya mall lah, nya macam waterfront. Tapi nya lebih macam banyak gig facilities yang akan dibina atas ya. Banyaklah alat-alat kesihatan dan sebagainya. Tapi sebelum Bollywood dia wujud lagi kini, kami orang ada taman Desa Ilmu tu, kami orang ada tasik. Dekat tamannya pun dah selamat untuk beriadah. Sebab apa? Dengan orang ngembak botol, duduk pi tasik, nya pergi menghayalkan dirinya dekat sia. Dan dia dah mewujudkan suasana yang selesa untuk orang yang beriadah dekat sia. Lepasnya melakukan bisnesnya dekat sia, dia tinggalkan harta-hartanya dekat tepi ya. Menjadi sampah at the end of the day. Macamnya. So kita perlukan community ataupun masyarakat yang boleh be stern and strong enough to at least bantu golongan yang macamnya daripadanya menjalankan bisnesnya dekat sia, pergi ke tempat lain. Bantulah anti-anti Zumba ya. Takut tidak ada Zumba saja. Betul. Kita perlukan keadaan yang bukan kondusif tapi yang mesti safe juga. Yeah. So we've talked about how comments macam tu reflect siapa kita sebagai masyarakat lah. That means pembangunan masyarakat daripada segi kesedaran tu masih agak kurang. Pembangunan fizikal tu, you see all the infrastructures, you can see benda tu sangat accessible kepada rakyat-rakyat kita. Tapi kena rakyat melihat pembangunan tu sebagai aset. Sekadar kemudahan disediakan oleh kerajaan. Benar. Why kena terasa rakyat, do they actually see that as pembangunan atau just sekadar kemudahan je aja? Macam most of the time kami baca komen negatif dekat Facebook nak. Kami nangga sidaknya anggap this initiative lakonan semata-mata. Faham? Just for the stage. Nak election tu. Nak election ni mula macam tu, macam ni apa? Faham. So dan ada juga komen yang madah bus pink contoh, tapi bus basic bus pinknya. Selalu orang madah set dia orang pakai, susah mau reach. So set dah point nak pakai, mungkin tetap jalan kaki sampai ke depan pintu rumah kau. Macamnya. Actually the same comment was thrown dekat underpass dekat Matang lah. Orang ada makin jam jaya siapa semua, but think of it this way lah. Tanpa underpass ya lagi teruk kita orang sebenarnya. Yes, mungkin masih jam, ataupun ada aja. Ya lah kita kakak pasal kesedaran lah. Ada aja lori malah lekat tebah ya. Malah aja ingat yang dapat lepas ya nak, malah lekat. So benda-benda macam tu, I think in the long run, kesedaran, civic mindedness juga lah. Benda yang sangat mau ditegur pun sah nak ada. Don't treat civic minded yang civic minded yang negatif as your trauma response. Here's a hot take nak. Sekolah subjek civic kami rasa dah boleh jadi subjek teras lah. Sebab
it goes a long way. Ya, cikgu math selalu je sit in kelas ya. Ngaji aku. Sepatutnya kamu kelas civic, belajar civic lah, bukan belajar sains. Bendaya pun reflect kepada setengah pihak yang selalu merosakkan ataupun nasi menghargai kemudahan yang dah diberi lah. Daya si best lah. Dan kadang-kadang bukan dah sekolah lah. Tak nak, again, benda macam parking lot. Kini tu nak miak suka parking kereta, healing duduk saya healing. Yes, ada lah. Saya note bank. Ada je oleh-oleh di parking lot lah. Esok kalau bisa ada tisu, ada magazine. Betul. Ada je iPad Google saya kadang-kadang. Ya, siapa untung. Okay lah, dapat nemu iPad tete. Ambil lah untungnya. Macam ni lah, apa dia pola tangan. Jual balik iPad tu. Wow, okay. I'm joking. Okay. So, nak madah matang, mungkin the upcoming generations, nyorang akan matang, insyaAllah. I believe on that. Yeah. Because I look into myself juga lah. I macam adore with the facilities because I faham diri I commute almost 1.5 hours just to go to the place where I work. Mun jam, it's become 2 hours. And it's so draining. And I want to use this public transport for me to save time and for me to at least detach from all of the busyness and all that. How about you? Sama, I think I just don't really want to menyusahkan orang lah in general. Yeah. So you sort of create that awareness yourself, and then kadang-kadang bila kita nanggau orang, yalah menguras ke apa kan, kita akan tegur bagus-bagus. Say please don't do that. Yeah. Please pick it up. Please, how would you like it if kami buang tu di rumah kita ke apa? Bolehnya sedar sikit lah. Because benda-benda tentu mungkin on the first few times yang sebenarnya tu pelintir-pelintir je lah. Yeah. But it can go a long way sebenarnya. And yeah. Yeah. So I think we will be right back after this. Kita dah settle dengan segmen baca komen nerit kita. Mun kita suka that kind of mechanism in our podcast, let us know. We will do it again. Yeah. And I think kita beri laluan dulu dengan bunyi azan yang sedang berkumandang. Okay, so Sarawak dah berubah untuk menjadi negara yang tiba wilayah wilayah yang boleh kata advance negara lah. di dulu je. Betul, dulu je negara di dunia tu di Malaysia tu. Di dunia tu dulu je negara ya. Yes, exactly. Okay, so kami orang tadi berkelakar tentang mentality lah overall dengan mekanisme membaca komen-komen yang memberi teguran dan pengajaran lah. Dan jangan kita lupa sebelum kita berkelakar tentang behavior pattern masyarakat kita, tentang macam nya preserve ataupun olahnya atau perangainya terhadap facilities, ada satu komen yang ambil nak baca tu lah dekat thread. Tu pasal isu yang tengah hangat dekat Malaysia sebenarnya, bukan Sarawak saja. Tahu nak pasal Petronas versus Petros. Dari macam ni orang tu komen pun dah boleh kata nya boleh beri negative influence kepada orang yang ada same thinking pattern ataupun thought process dengan orang tu. Nya ada view 12K untuk komennya, which I find it worrying. Okay, sebab masyarakat di Sarawak tu kecil je. So prediction prediction aku, Petros ni dia hanya akan jadi local company yang stagnan je. 5 hingga 10 tahun pertama confirm duit akan habis untuk restructure the company from top to bottom dari segi management and operation. Masuk tahun ke-10 mungkin barulah dia boleh fokus untuk expand the LNG business dekat market. Petronas pula sekarang tengah rancak cari sumber lain untuk jual oil and gas. Within 2 to 3 years, Petronas confirm dah back in the game dengan oil and gas business. So ex-customer Petronas yang sekarang beli dengan Petros macam Japan and South Korea akan beli dengan Petronas balik dalam 2 to 3 years tahun sebab Petronas lebih well structured company dari Petros yang tengah terkial-kial. Sesudahnya Petros tak ada revenue dan gulung tikar, kemudian Petronas beli balik semua aset Petros. Okay, this kind of thoughts ataupun opinion sounds critical, okay,
tetapi sedar data untuk backup this kind of prediction. Okay? Nya macam kita pola statistik, tak pernah pasti pola statistik. Quantity research nak. Tapi nya sedar pun pergi tanya ataupun hantar link untuk orang beri data for him to do this kind of analysis. Yeah. It sounds like this person is smart, but you don't know where the source coming from. You know? So we are going toward that negeri maju, tapi kita haruslah merayakan mana-mana jenis inisiatif yang the government bring for us, because hak oil and gas dah termaktub di dalam birth certificate of Malaysia, which is MS63. What's your take? I mean, Sarawak tak makin maju, there's no doubt about it, but kita tak masih, we still have certain restrictions in terms of what you can say, what you can do, apa yang ada, apa yang tidak. And then I think benda jumble juga dengan certain people's reaction ataupun yang pendapat. Mungkin baginya pendapatnya adalah something yang macam melepas macam ni aja. Tata kelolanya lebih kepada yang nak mengkritikkan kerajaan Sarawak ataupun mengkritikkan orang Sarawak in general. And I think while it is good to have, kadang-kadangnya agak, again, I go back to the word condescending lah. Mindsetnya agak toxic actually. And it goes back to the whole, where are we going? Kita mindset macamnya, kita nak pergi sini. Sini kau nampak. Allah namanya. And the long run, kita nanggal lah on the larger scale lah, comes to Petros or Petronas or whatever it is regarding to Sarawak. At the end of the day, it's for the betterment of our Sarawak people. And they are not just doing this willy-nilly kata orang. Bukan sekadar macam ya, ala kadar aja kata orang. Betul. Just remember, Roman Empire doesn't build just in Rome wasn't built in one day. So we need to support whatever that bring benefits toward us. Benda bagus kita ambil. Benda bagus kita ambil. Jangan molah benda yang sepatutnya hak kita, benda asing. But also remember lah, benda bagus tu kadang-kadang you also have to have your conscious lah. Walaupun benda bagus, tapi cara kita pola si betul, don't do that. Bila kita bercakap tentang facilities awam tu kan, nama pun by words ataupun by frasa awam. So orang fikir awam kan kumpul yang macamnya. So si perlulah aku jaga kali kan kedai ya. Ya dah jadi term juga Ahmed dengar Gen Z pernah nyebut benda yang awam. So to them awam is just moderate, not cool. Yes. So I don't know, benda yang mungkin melelat ke benda-benda macam tu, maybe, I don't know. If kita orang agree to disagree, you can comment down there. I just think coming towards the issue of vandalism, kesedaran diri it's worrying juga sebab vandalism is not just a physical thing. Betul. Vandalism can become something spiritual juga, in a sense where kita dah dalam hati kita dah macam I'll feel better if I do this. Kami akan, I think I can prove a point if kami just pola macam tu aja. And they just do it, and that is a very, not delusional, what's the word I'm looking for? Again, the word toxic keeps playing in my mind. We think, or certain people think, vandalism tu benda kecil. Tapi cost to repairnya, cost to bring back benda yang rosak sangat tinggi. Do you think, and do you agree with me, actually or generally people, they don't see the importance of this. Baginya kerajaan pun atau bukan aku pun, bukan harta aku tu. Kerajaan tu lah. Contohnya lah, let's say you are driving, okay, kita nangga accident, okay, saya minta nangga accident, you see the car in front of you, wudu pokok lah contohnya pokok, and then terlanggar tiang lampu kan gugur jaya. Bila gugur jaya, you are blocking the road. Now, as a concerned citizen, memang kita akan agak kepada orang yang dah accident, kita tunggu the right authorities to come to be involved. Kadang-kadang sepehan kita langgar atas jalannya boleh mengganggu, especially bilanya two way.
Yeah, sometimes, and I'm not trying to be a hero lah, tapi kadang-kadang kami just fikir pasal orang yang income semua. Just put it aside. A little bit. Benda small action macam ni pun can lead to a bigger avalanche of impact. Impact. And then you are just helping ease the problem. I don't know lah, adakah law kita madah kita boleh pegang bapa sebabnya accident, but lagi benda kecil-kecil uras sama asal boleh kot. Yeah. It's a small, very very small gesture, but kadang-kadang you're just there to help lah. Yeah, so I think that goes a very long way. Lagi pun kita kan ada satu pepatah Nusantara yang amat famous. Orang berbudi, kita berbahasa. Okay. Terus asalnya that kind of nilai murni dah lama practice within our society. Sebab kita terlalu individualistic gila dengan our thoughts, dengan our life, sampai kita fikir pasal orang lain or coexistence kita bila kita use something. Ibu pergi jauh lah macam cerita pasal jamban tadi cerita pasal jamban tadi. Mun dah tahu you dah guna dan you tahu kelak mungkin ada orang lain nak guna, you clean it up. Accident tadi, sepihan. You know mungkin ada orang urgent. Just kat tepi sikit je. Si perlu nolong. And majority selalu juga nanggau nolong. Just saying, sometimes kesedarannya perlu lebih urgent. Lebih urgent. And urgency lah. Because, because that's the message you are sending out towards the world. In a world where kita tu dah ada, we have our own TV station, right? Which is always covering media in general. I always thought that bila kita cover isu-isu macam contohnya vandalism mungkin kurang lah yang kami di mata kami tu, but macam accident ke apa, you always see them reporting first rather than helping. To me that's very concerning. Bagi kami sibuk mata nangga and keluar tok dulu. Sebab that is also a telling fact yang macam, okay, I will help you tapi aku nak ambil video dulu. It perceive who you are. Yes, and also it can be, I mean that's a vandalism of the mind actually. So that's a internal thing lah bagi kami. That's very interesting, Ash. I think we should, your opinion towards that is valid to me because kita nak ubah behavior of vandalism must come from awareness first kan? Betul. Sebab ia adalah yang mencerminkan budaya kita, yang mencerminkan mentality kita. So talking about vandalism, datang dari sini ya vandalism tu, it is worldwide. Tapi mungkin kita nangga balik on history, orang conteng dinding dulu sebab nyomok stay anonymous for a freedom of speech, you know. Ini lebih ke artistic movement lah. It's an artistic movement. I agree to a certain extent. I think macam kita berjalan di Capital Street banyak kita nangga mural lah. Tahu si mural apa? Police England. Police England. Police tangkap orang itu. Police tangkap England. Ya pun kami quite interesting tu lah. But apart from the point, that is part vandalism lah actually. Contohnya. Betul, very famous if siapa-siapa yang datang Kuching ataupun siapa yang from Kuching, you would know what I'm talking about. It's everywhere around town. Sampai kami pun dah terfikir ada syndicate kasi ada group WhatsApp tidak tahu 6-7 orang yang akan tulis polis tangkap England. Si tahu siapa ya? So adalah macam ni orang daripada culture luar sebenarnya mau say out what they think about their government. Tapi orang kita bila nya nangga daripada movie or news, nya sama adapt that kind of behavior or freedom of speech dengan menulis dekat dinding-dinding kat sia. Lalu kita tak jadi patih. Lalu kita rasa ia pun culture kita. Padahal bukan. Just on the grander scale benda tu dinangga orang sebenarnya. Because we are so focused on trying to be world class with our facilities, with our, whatever you have around you, tapi masih ada tekeh-tekeh benda macam tu. And honestly, it shouldn't happen lah, guys. It should be handled with properly because belum jauh batang lupa berapa jauh je daripada Kuching. Betul. And you're already talking about cleanliness macam tu. Kami pernah nangga dekat Thread Chua, orang putih, nya tok backpacker. Nya gambar dak mural tulisan ni tak padah ya. Ni gambarnya nanya, "Hi, I'm a backpacker from this. I don't understand what is this, tapi it's around the town. Can you guys explain?" Dan banyaklah orang lokal kita
pada that's actually an art expression of art from people. Yeah. Sikit orang Sarawak dengan jadi penyakat. Yalah, Siapa jauh lah. penyakat. Siapa jauh lah. Ada orang madah art berat lah apa semua. Sebenarnya bagus kita jadi penyakat. Benda bertempat and dia mesti also, within time and place lah kata orang. We need to be clever with it lah. Yeah. Siapa pun kita being honest sebab at least pun it does the honesty bring harm pun kepada orang yang curious. Okay? Yeah. At least pun bila curiosity sidaknya dah terjawab, they can take care of themselves. Sidaknya mungkin pola benda yang sama macam ni orang ya pola. Yeah. Yang banyak factors. Sometimes we talk about discipline, we talk about benda yang upbringing di rumah. Yes. But for you Anis, pun kami pada lah. Macam ni sekolah, keluarga, community yang boleh start main peranan untuk budaya, menghargai kemudahan awak. Kita selalu dengar tu di sekolah. Banyak ya poster lah digantung depan. Ya ada lucu poster yang ada. Jangan vandalize tu. Sia ada orang lukis gambar busak. Sia ada orang kan nombor kawan boy. Malah ada nombor telefon boy. So benda macam tu, it's such a massive problem actually because kami sekolah dah dekat dah 20 tahun dulu. Kira tu kami berjalan seorang masa sama juga dua. Ada lagi ada panggil lonteng mau dipesit kata orang. So I don't know. Ya, mun macam mun kami lah kita ingat dulu di sekolah ada subjek bukan selain daripada civic ada satu subjek yang nak ajar people on how to treat facilities, public facilities dengan transportation. Ada subjek ya. Munsi ya zaman kami lah. Zamannya. Zaman kita. Ya, zamannya. Apa nama subjeknya? Ingat sih? Kami pun ingat pada nama subjek ya. Nya setiap tahunnya akan bertukar-tukar subjek ya. Ada juga kadang-kadang nya nangga isu semasa. Kadang-kadang that subject will come bila time-nya ada isu tentang pencolekan kanak-kanak pun ada. Right. Nya akan keluarkan satu like buku lah apalah untuk educate kanak-kanak yang how to save yourself from this ataupun why should we not vandalize, how to express art in a better way and all that. We have a lot more to uncover, Kato. Yes. I think we should take a quick break. Mentality masyarakat maju. What does that mean to you? The first time kami tikam. Contoh masyarakat maju di dunia tu. Contoh masyarakat maju kah? Let's go Europe. Eropah dulu. Sini kita asal. Adakah? Yang ada aja Europe adakah? I think they have a very quite strong civilization daripada. You know what I think? Yeah. Europeans had a strong foundation in the beginning and then yang macam kita tahu sih tadang orang sketch kuda belakang gacak mana and then bila tinggal the last 15 minutes gambar kuda gambar kuda. That's how jadi, I see Europe these days because kami personally pernah travel to Europe. I've been to first world countries. To be honest, apart from their weather and infrastructure, the rest are just pretty like rough. So I would say they have good infrastructure. Segi persoalan, does good infrastructure create orang yang macam high tu, mentality. yang ada high mentality? What do you think? It's yes or no. It's yes and no for me. Yeah, yes and no. But if you ask me which part of the world yang ada high class or Do we have world the same class? answer though? Cuba, okay. One, two, three. Japan. Yeah. See? Yeah, because you cannot convince me otherwise. Japan, daripada nyampun train system, lambat seminit, gata macam-macamnya, daripada sorry. Oh. So like, we've got a lot to learn daripada nyampunnya. Yeah. But also I do question because Japan is one of the oldest civilizations on earth right now. Dan ada populasi yang makin menua tapi kurang kurang orang muda lah. Is that also part of the whole infrastructure? Adakah ia menjadi sacrifice-nya? Makin maju kita tu, because Sarawak kita ingat lah, kita pernah kakak pasal tu. We have a dense population juga. What do you think? Ya, mun macam apa yang kami dengar daripada experience orang yang pernah belajar dan bekerja dekat Japan lah. Kawan mek madah nak, Japan tu nya stuck at 2000. Okay, kini kan 2026 kan. Tapi on 2000, year of 2000, they are already 2027. Right.
Okay, so dia Macam stuck in time sikit. Their infrastructure dah advance dulu sebelum the actual year. Okay. So bila the infrastructure dah terlalu advance from the actual year, the people pun dah sama advance dengannya. It's a reflection of their pop culture. As you Yes. can see, like in certain animes, Akira, Dragon Ball lah. Yes. Even zaman dia dah main tikam kapsul pop dari rumah. Oh. Like, imagination dia tetap macam ya. So Yeah. I'm really not surprised. They're very creative, they're very respectful, they're very humble, and they're very clean and hygienic juga. Semua quality tu nang like chef's kiss. Yeah. I really agree on that. Even kita pergi ke kawasan luar bandar daknya pun, they actually use public transport. Oh. Which I really amazed as someone who still stay at luar bandar, kerja kat Kuching. Faham. I can see a very huge difference. Belum experience sebenarnya lah. Belum experience something kita. Ya, macam ni orang kat Sinun kerja No, you're diam. right. You're right. I think Okinawa is one of the oldest parts of Japan juga. They have this infrastructure where nya adalah kampung pun state. Yeah. When I say kampung pun state, even ke tempat-tempat macam taksinya masih pakai rumah kayu. Yeah. Tempat stopnya. So like when they actually wait at the taxi stop rupa kena rupa kena pasal lama dulu. Tapi everything well maintained. Bila bas sampai modern juga basnya. Yeah. So there's also that niche whereby nya faham si Datuk di arah kemodernan, but kemodernan yang mungkin belongs to Tokyo ataupun Osaka, Kyoto. Yeah. And then when it goes to kampung-kampung side nya si ngaco fully, tapi nya masih ada elemennya. It's a balance lah. I think that's what we need sebenarnya. We need balance in the way we adapt our technologies itu. Yes, tapi kan, who already analyze and act fast after Japan? Yang ambil pengajaran daripada Japan who already stuck in time. Can you give me a guess which region? Is it Southeast Asia? Still on the same continent. South Korea. Sikit je. Yang rival di dunia kini tu. North Bukan Korea? rival lah. No. Not a rival in terms of politics, but in terms of technology and China? facility. Yes. It's China. China nya faham kemajuan Japan. So nya cipta rival products, facilities. Yeah, but okay. Yeah. I understand where they're coming from. This is China na. Mun volume is 0 to 10, China to 15. They created a whole different world. If you go to Chongqing, you don't know where the ground floor is. Yeah. That's how crazy it is. So And even though nya bertingkat-tingkat dan kita situ sini end of the tingkat, it still have public spaces and public transport yang structured. right. Yeah. Let's put that scenario dengan Sarawak when we have that, as we were promised, the Tanjung Embang Airport coming soon. Sistem pengangkutan moden dan bandar pintar. Tapi rakyat masih siap menjaga kemudahan. Nak sayang. Benar-benar sayang lah sebenarnya. If we have this world-class facility in the airports, the moment you land, kaca upai foto masuk, toilet bolusin. Ya, letih. Pergi sia, ada rokok dekat no smoking zone. Lepas depannya is just, I don't know, budaya yang masih ada. And I can definitely see that still happening. What about you? I also agree with you sebab time discussion kita tu, time raya orang selalu on air kan discussion tu. And kami nang pernah dengar how this productive community, I mean like people yang dah bekerja yang dah lama, okay, and have family, nya cuba influence the community that saying that all of those facilities saya dah guna hiasan aja. Political pun satire kan, which I find it macam sad. And on that time kan Ash, kami rasa macam terpanggil lah untuk duduk bersama dengan Sida. And when I open the topic, you know what? You guys are biased. I understand where your generation coming from. I think you guys are traumatized by the past political figure. Okay. Tapi who are the one who going to use? You ka or the upcoming generation? Then they just keep quiet and left the group. Then I'm just left alone. Tajam juga ya. Yeah, because we need this kind of spicy statement. You know why nya left? Nya Syed Datuk. Script here says budaya ownership.
Yeah. They don't have the culture of sense of belonging, awareness yang saya ada, and si ada macam accountability. Benda ya, sangat, it goes a long way daripada kecil ke besar. And you know, when we dial it back, kita scopekan kepada hal kemudahan awam tu, yang memang perlu dipelihara. Just as how much kita perlu pelihara hutan. Yeah. Sama juga sebenarnya. And also kan Ash, dalam silibus pendidikan kita, mungkin kita perasan dulu, selalu kita diajar tentang keperluan hierarki Maslow tu. I think now in syllabus, they should teach about keperluan ataupun ecological system yang patut being practiced. Because hierarchy Maslow nya just focus as an individual kan, tapi ecological pun approach-nya focus on community. Keseluruhan. Keseluruhan and then bawa pergi ke individu. Dia dah lagi macam pyramid effect lah. Dia dah sangat lain. It's like a weird Venn diagram now. Yes. And then semua ada function yang pun. And then I think like again we go back to Japan. Kids in school are being taught membersihnya pun lantai sekolah. Tak ada nangga sih. It's like how the reasoning behind satu kesihatan, yang nyamuk miak, exercise semua, jaga bersihan. And then it goes cute dan kadang-kadang dah lah adanya hormat cikgu, hormat gurunya, yang mengemas kelasnya, yang even ada like a small sweet segment kan. Dan jaga semua berapron cute dah upah. Tapi menurut menurut kita tu ada mungkin child labor lah. Free child labor. Mungkin juga in the room. But it looks good because everything starts at a young age. So I would say tu antara cara-cara untuk mengajar lah sedar. Tapi yang kami heran nak, our past Perdana Menteri kita, which is Tun Dr. Mahathir, nya pernah madah yang kita pun sistem persekolahan ataupun pendidikan tu ikut cara pandang ke timur, which is those China, Japan and South Korea. Rising sun. Yes, the rising sun. Tapi why we adapt? When we adapt, we doesn't look like them. Why? Don't you curious? Sebabnya madah we adapting their system. Benda yang sampai lah. Benda yang ni ada adapt, tapi ni alang-alang. Panggil alang-alang pun sikit je culture kita tu. Kita ada budaya alang-alang, if you notice. Like we can do great things. And we can afford it. Tapi adakah output is the same thing? That's another question lah. And also maybe kita tu practice hidup awal setahun kedak sidaknya, because it's bercanggah dengan our belief and spiritual system. Maybe, Since kita tu banyak yang mengamalkan religion, bukannya Taoism or atheism kan. Sidaknya hidup awal setahun dalam kehidupan sidak. Imagine dah lahir terus umur setahun. So sistem pendidikan sidaknya jadi laju setahun and tambah lagi 1 tahun untuk sidaknya berpendidikan ataupun berpelajaran lah sebelum masuk ke universiti. And benda yang kita miss out. Kita nurture emotionally intelligence or any kind of intelligence that wujud dalam dunia tu dalam pembangunan ataupun raising all of these kids lah. I agree. It's more of not really what can, you know how they say, ask not what you can do for what the government does for you, what you can do for the government, or what you can do for your country or wherever you're from nak. Benda yang sangat prevalent juga. Ingat time Syed Saddiq dalam parlimen yang madah, Syed Saddiq kah? Siapakah yang dalam parlimen yang madah biar kini patutnya start pergi ke prasekolah time umur 4 tahun dan masuk darjah 1 time umur 6 tahun. I think it was him. Was that Prime Minister? Antaranya lah. Lupa. Tapi yang I tahu, Syed Saddiq pernah madah yang benda yang si relevant di Malaysia. Which I actually agree, memang si relevant because harga, most of it is financial pun ability. Kami madah hajat lah. You guys can disagree or maybe macam mematahkan hujah kami dengan the right usul. Or give me the right facts on the comments. Okay? I agree. I think at one point lah, contoh mungkin kita nak ada solution to all of these problems. If you can study behavior individu yang lagi nemiak ke maybe early teens. Kita nanggap polanya pun, cara hidupnya, cara habituals apa semua. I think that helps a lot in shaping our syllabus sebenarnya. And
when it shapes our syllabus, contohnya kita ada civic and I don't know, even hygiene class, I don't know, benda-benda macam ni, benda kecil it helps a long way because we are in an era where kita dah melalui fasa COVID. Yes. Again, COVID started from Wuhan, China, one of the most developed countries in the world. Tapi virus outbreak daripada Wuhan pun tempat yang agak agriculturally quite strong actually. So when you talk about having first world class infra tapi mentality masih macam mana, end up pun kita boleh jadi dicontohi macam kembang penyakit juga. SG juga. Ash, what do you, kita just bit of a segue. Yeah. Kita pergi ke imaginary kind of conversation lah. Imagine lah kita semua mengamalkan gaya pemikiran kelas pertama. What will happen to Sarawak in the next 10 to 20 years kelak? In your head lah. Kami macam biasa, kami masih stick dengan UFO kami lah. Yang episod 8 lah. Biasa UFO ya, mustahil. It's a good question, I think, okay lah. With everything that is rapid, in the next 5 years or so, we'll already be seeing the ART. In 10 to 15 years time, kami rasa Air Borneo dah lancar dah. It's going to be bumpy the first few years, just like how the first few years of TVS dulu kita langgar lagi bumpy-nya, lagi tengah cari identity benda yang sangat normal. But I think it will be much smoother dalam 20 years or so. I also think we will have a lot more initiatives. Initiatives yang dia fikir pun kita, which I can't think of on the top of my mind. Tapi kami rasa facelift Sarawak dari segi sangat kukuh. Kita, you're talking tourism, you're talking agriculture, semiconductor kita, semua benda export oil and gas kita, we will be quite strong. But dalam kuatnya pun, I also question and slight worry about where are we heading? Are we going to burn ourselves out? If I'm being honest. So that's where I think. So I think we will be back and sambung lagi pasal our imagination, Pastor. Yes, we shall. What needs to change? What need to change? Bukan what needs to change? What are? Needs dah ada Ani S stop nak. masih loading dia tadi. Sudah. See, I tiba-tiba terfokus dengan grammar. Okay. Fair. So I was asking you, what needs to change? Okay. Dari segi mentality lah. Balik kepada topik kita tadi. Kita dah kelakar pasal a lot of things actually. I think I kind of like this kind of conversation. And I think because bila kita duduk yang kelakar, kita duduk dah gel. Jadinya, whatever I throw to her, she can throw it back at me. Yeah. Kami tak sempat ChatGPT kejap May nak nanya based on data lah. Based on data, what do you think about Malaysia as a whole and Sarawak? Are we first-minded ready or not? Tahu siapa jawapannya? Ya dan tidak, Nyamadah. Of course. Ya. Sebab Nyamadah, Malaysia mempunyai ramai individu dan organisasi bertaraf dunia. Okay. Namun, pada masa yang sama, kita masih berdepan dengan cabaran seperti sikap tidak apa, kurang budaya menepati masa, ketergantungan kepada arahan daripada pihak atasan, which is birokrasi, serta mentaliti menyalahkan pihak lain tanpa mengambil tanggungjawab. Which I think that is need to change. Now type in Sarawak. Okay, Sarawak, okay? Apa pula dengan... Let's see apanya pun response from there. Nyamadah, Sarawak sedang menunjukkan banyak ciri mentaliti bertaraf dunia. Contoh, transformasi digital, pelaburan green economy and future economy. Pendekatan yang lebih inklusif terhadap etnik dan budaya serta keupayaan membina kerjasama with different community. Right. Tapi, apakah challenge Sarawak hadapi? Mentality bergantung kepada kerajaan untuk menyelesaikan semua isu. Number one problem. Wow. Dan ketidaksamaan akses antara bandar dan luar bandar serta budaya cukup makan dalam sesetengah sektor yang mengurangkan dorongan untuk inovasi. Interesting. Okay.
which reminds me with a thread that I read this morning. Ada orang tu biasanya bukan orang Sarawak, tapi soalannya valid. Soalannya contoh, mungkin kita ada terlalu banyak lambakan bisnes menyelesaikan satu spesifik masalah tu. Macam ni kita mau selesaikan isu keterlambakan tanpa keunikan. Wah, and then kami macam terfikirlah, kena orang mau set an innovation ataupun jadi solution provider, tetapi si menyediakan unique USP lah, unique selling proposition. Yeah. And I think unique selling proposition is what we can relate as innovation in order for us untuk give solution dengan orang macamnya. What do you think? I think the jargon there is definitely banyak lah sebenarnya. It's a whole layers that you can cut and piece by piece like saya. I just want to say that based on like where I see it lah, point kita brought up pasal dia bergantung pada kerajaan. Sebenarnya sangat benar lah. It's so true. And then bila dia bergantung pada kerajaan, dia ada sikap SIPA, Datuk dah cover. It's play safe-nya kuat lah. Play safe, scarcity, macam biasalah. Play safe, and while it's good, yalah, pulang kepada individu lah. Tapi individual brilliance tu kadang-kadang is what highlights kita. It goes in everything, in sports, in music, in film, in art, and of course in politics and stuff. So that sort of highlights where we are. Because in the last, let's say, post-COVID era lah, rising stars, kita ada Johan Ghazali in sports. Out of all the fighters, Nya shine because he has that individualism. Now, I'm not saying orang Sarawak tu perlu ngikut 100% how he is as a DNA, but Nya ada show some form of resilience dalam diri Nya tahu kualitinya sini, Nya cayak dengan Nya pun, and then Nya bring himself to another level. Yang penting Nya show up. Nya show up, Nya discipline, Nya hardworking, and of course resilience. That's the one thing I think orang Sarawak. I think I have to give a special shout out juga lah. Resilience tu comes in many shapes and forms lah. Betul. Especially kepada local brands macam Sundrop and Sugar Bun. Resilience-nya is so inspiring. They've been around for God knows how long. Kami ingat lagi kecil dulu benda dah ada dah. Taka pun sama. Taka, Vita, they've been around for like the longest many time. years. Even kita naga small vendors who sort of made it not international, I think nationally. Miss Api Haji Saleh. Okay. Benda ingat sih bila Prime Minister pergi siar dulu semua. It also shows that their entrepreneurship levelnya, they're resilient, yang boleh buat disiplin. So that is also a showcase of Nyampu mentality. A showcase of how maybe I don't have enough right now, but I can still push through. So we learned a lot about resilience and mental kata orang strength-nya this year. So when we say what needs to change, it definitely starts from the mind. When it comes from the mind, benda yang natural lah. Benda yang dah jadi macam sebati dalam diri kita is part of your blood, your DNA. And for me, I think our podcast is not political, but of course, if any of the politicians who is watching this, you cannot do alone. Okay? Kita orang dapat bekerja sendiri sebagai satu kerajaan, dan kita orang dapat depends dengan diri kita orang aja. Maybe you can open more opportunity to people, Sarawakian especially, to grow together and build our citizens through our innovation. So what we need from you is, of course, maybe a huge shout out, a huge shout out pun dah okay dah, so that we are being known by people. And maybe you can help us to promote our products ataupun promote our innovation,
you just give us less in bureaucracy maybe, or maybe like apa lagi, exposure, you know. That's for me lah, from me. The human element of that is everyone wants a chance to be heard lah sebenarnya. Yeah. And maybe pesanan paling jujur yang kita mau sampaikan pada siapa-siapa watching tu about the whole mentality thing lah. Or about hubungan, pembangunan dengan mentality regarding to mentality masyarakat kita. Do you have anything to say to... Okay. So dalam konteks kita pun Sarawak tu lah, for me, untuk kita berfikiran global, kita harus selalu percaya kita boleh bersaing di mata dunia. Okay, Sarawak yang boleh bersaing di mata dunia. Macam kita ambil analogi Jojo Ghazali lah. Jojo Ghazali is just a boy, 16 years old, with individualism dan idealismnya yang tinggi. That spirit, just being confident, train hard, being disciplined, a little bit stoic, try to fight internationally, winning, cakap besar, but at the same time yang mengharumkan nama negara, and that's really fine. Think global, act local. Think global, act local. Mesti confident that we can bertanding di mata dunia. Bukan lagi bertanding, like people know Sarawak. That's lah. What's from you? I enjoyed our conversation today because a bit more, off script, I would say. Everything that's written on here, we don't always get to say because kami orang pun rasa maybe tu si ngena ke apa, but today it's been like really nice back and forth, and I think that also shows yang kita dah, we're used to our kita pun chemistry dah ada, sebab bila kita ada kesedaran, terdisiplin, kita ada some sort of taste and chemistries, nothing can really stop you. So take that as an example je lah, siapa yang nangga ataupun dengar benda tu, because bangunan sebenar it starts bila kita pun attitude, budaya kita, and your mentality lah, tiga tu sebenarnya, it shapes who you are. You take a good look at our leaders right now. These people memang disiplin tinggi, memangnya ada jati diri yang tinggi, and also they have the humanization side. They're very human. They think for you. Dia fikir pasal, bukan pasalnya, but pasal what's going to happen in 50 years when I'm not around. Macamnya. And you need to have that. When you have something like this within you, trust me, something brilliant will spark inside of you. Show up. Show up. Show up. If you need shout out, come here. But together, kita mesti ada kesedaran, kita mesti ada disiplin, and kita mesti ada accountability atau rasa tanggungjawab. Rasa bertanggungjawab yang tinggi. Without that three, and also jangan lupa budayakan adab juga, okay? Budayakan adab supaya bila apa-apa jadi, at the end of the day adab kita pun diraikan. Kan macam kita puji Japan tadi, kan? Kita puji orangnya pas sopan, apa semua. That's the thing that at least when Sarawak pergi ke mana-mana international conference, people point out the people. The people are friendly lah, the people are nice lah, kan kedai ya. And then there is still opportunity for them to talk about opportunity dekat negara lagi, wilayah kita tu. Ada banyak opportunity macam orangnya juga. Just to point out, most recently Prime Minister Sri Anwar Ibrahim ada mula lawatan gas ke Bintulu ke. Sida dari Japan pun dah eyeing on our oil and gas. So that's a plus, not just for Sarawak, but for Malaysia. Jadi we're putting Malaysia on the map dari segi sini keberadaan Bintulu as a spot for oil and gas, and then benda tu nya highlight juga kita pun sikap untuk to make better things for people, for the nation, and ultimately for Sarawak. So before Ash wrap up this podcast, I would like to remind everyone yang kemenangan Sarawak adalah kemenangan Malaysia. Kemenangan Sarawak adalah kemenangan bersama. Kemajuan kita adalah kemajuan bersama. Dah kena political rally juga lah Anissa. Silalah vote. Silalah vote kami. Ambil set dah lah. Okay, kami belum ada cita-cita menjadi YB. Kita vote-nya yang menang coklat tak? Coklat apa? I don't know. I prefer chocolate with the berries inside.
So, we've pretty much come to the end. Terima Yes. kasih siapa yang dah nangga subscribe kami orang. If this is your first time watching, again, welcome to Kelakar Belia Podcast. We are pretty much going to be talking about topics macam tu lah on a weekly basis, as much as we can try to. If you like what you're seeing, don't forget to just click that like button, share and subscribe to your friends and family. We're everywhere on social media, TikTok ada, I think Instagram, Threads, ada juga kami Threads, orang. yeah. And if you'd like to be a guest dalam podcast tu, silalah komen on whenever we post, kita boleh kasih annotate yang kita mau to be, dalam make a podcast special kita orang. appearance, sit where you are. Because kami selalu duduk siya. Betul dia kami asal kami guest gitu. Oh, guest tetap. Guest tetap. Anis pun guest tetap juga. But to wrap it up, I am Syed Ashrafi Drus, your host. And I'm Anis Bungan. Kami madah. Ajak ba. Bye.